Opće je poznato da se do radnih mjesta u javnim poduzećima dolazi kupovanjem, vezama, namještanjem natječaja ili čak zaposlenjem bez natječaja. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine primjerice zaposlila je gotovo 400 radnika. No po kojim kriterijima? Imamo situaciju, na primjer, da je u elektrodistribuciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini zaposleno 324 osobe. Ja ne znam da li se vi novinari sjećate tolikog broja javnih oglasa u zapošljavanju. A njihov pravilnik omogućava neposredno zapošljavanje bez raspisivanja javne oglasne procedure i decidno stoji ukoliko postoji poznati kandidat za zaposlenje. Dakle, postavlja se pitanje od koga treba da bude prepoznat kandidat. Nerma Mujaković iz Sarajeva se prijavila na natječaj za radno mjesto profesorice u jednoj srednjoj školi u Sarajevu i, iako ispunjava sve uvjete, nije čak ni pozvana na razgovor. Nisu čak mi zahtijevali CV. Eto, uglavnom ja sam se prijavila, čekala sam 15 dana na odgovor, očekivala sam da ću biti pozvana barem od strane nekoga na lično, na usmeni intervju, da se predstavim ljudima malo bolje. Međutim, nikakvog poziva nije bilo. Nakon 15 dana dobijam odbijenicu, odem u školu da pitam koji su razlozi, ljudi mi ništa ne objašnjavaju i samo su mi rekli da je već djevojka primljena, da je to jednostavno takva bila procedura. Istraživanje potvrđuju visoku razinu korumpiranosti pri zaposlenjima u javna poduzeća. Radi se najprije o rodbinskim vezama, zatim stranačkim, te kupovanje mjesta raznim oblicima mita. Nalazi su pokazali da imamo potpuni pravni haos u pogledu zapošljavanja. Imamo preko polovine javnih ustanova koje ne raspisuju javne oglase prilikom zapošljavanja, također javnih preduzeća, polovina također javnih ustanova, javnih preduzeća nema usvojene kriterije o zapošljavanju. Što se tiče javne uprave, imamo situaciju gdje rukovoditelji organa javne uprave nakon raspisanog javnog oglasa i provedene oglasne konkursne procedure imaju pravo sa liste uspješnih kandidata da izaberu onog kandidata za koji oni smatraju. Dakle, koriste subjektivnu ocjenu, potpuno pri tome nemaju uopšte utvrđene kriterije. A evo i što građani misle, kako do zaposlenja? Pa mislim da tu stranke rješavaju probleme. Rijetko ko dobije bez štele posao u javnim preduzećima. Preko štele. To je jedino. Pa najviše ima štele. Pa ja mislim da je tu uvijek potrebna neka konekcija da bi se nešto uspjelo. Barem sad za sada. Nadam se da će u buduće se promijeniti situacija. Jedini način da se korupcija smanji je da se ovakve pojave prijavljuju, te da se ne učestvuje u nezakonitom zauzimanju radnih mjesta.